Hello, Thokjago. Itu tono lamsogo ani YouTube channel lo. Ko ani logya tongo ani papa. Hingke ani papa hingke phungni basawoi tei rok toko paye fresh hingke bota thungtongo bon thungma mani bai. Teisa pore hingke bothunai. Bothumani pore hingke ang diponi mamoi rok songnai. Hingke ang tini tam moi rok songnani narokoi kisa naile no faidi. Hingke tam ang moi rok songba hanai. Iko ani papa bothungtongo tabo. TV remote bai thangna hingke bo belai hamjago ani papa thangnani mane gila tongthana bo thangna naiya TV remote hingke belai hamjago hingke bo saising thangtongo TV chalok rikhe bo TV naisik tongo hingke ani papa asungna bo naikha bo kisa bolo makhangna bo naikha Kali buku bo mang dawa di je manfana buku bo no dawa sorok morok ika ang papa hingke ang papa ni gana skapsa asuma pore hingke ang tabo gandi nogo thangka tangma pore ke ka tamui sangma nai gana ka mikhumu awandro khlainai mikhumu awandro khlainai hingke ang bono tabo khelebnai Mia badan itu mani, sabai aku tina awandro sana nani, iko mikhumu, hello bitong ang tawo, mostong manai kha, isu hantaya, isu daitan baba, loge rok dese thogo amu kesam kisa muka, erpore hingke mikhumu hello mai pore hingke my box re excited box kami kumo erpore hingke song pai ang tabo mai chanani mai khaga tam muita gudok tongo kaising bahan tongo tok bahan tongo mikhumu awandro tongo kaising bahan hingke to bai hormani moi thungo erpore hingke moi chapai ang tabo papa ni lageo kisa asuk tongkha papa bo thungtong khabo naidi kanara sesang thungtonga mobile hingke bo belai naina hamjaga mobile phana TV phana hingke bo naisik tongo hingke naidi tongo bothong tong saiki tuku mane botoi tuku mane re banawo amro bo bothong mane jaga erpore hingke bo se pore hingke puka saiki ka bothong taka usken oi nahai de papan